A feminist breaks down in tears chese ebusiafo ni sune na rewo ne kwadanda ne bobo dia wodi enyina ne se die se de nyoma ekọ ede ema no ne se de wo hu nyoma no hu ne se abrabo no eno ane se ubenya bema ede aka wo hu na eni chese woni no ebetna na enije timi aba na eni matimi abem na eni chese matimi abuild ehoma enisa na video ni emu enu timi ho abaya chese ne wo afeyie utie ni nkasa yemu ana chese oye Nigeria ni ton na wode kasa na chese yenu anu Nigeria fo ya ebi na wode ne nsem etu edwa na wo hu se ye ebre kakra eni ana se chese ye beye busumi ana afini edi nyoma enhyeda enkoye emfa emma no kram na fe na adwen abafia fe na wo hu nse ndebi sa feminism nyoma bano se yesi ane odi oba etimi ye be ma be na de be ma timi ye oba betimi ay sa equalities no no chese eno ne ade na chese wodimu akotin pa ya chese wo yema ne ho ba no awo hu ne se oba de ni kwan se wo ye wo ho fo ede ema eye wo bia wo se unko anu ntimi stand up as a man ntimi take care of everything ni bibia abra chese be ma krampo nye den enka hu timi ye obi bia se manu bi wo no ma chese wo ne ho se we dia me be ma nka mo ametimi aye me bibia mimi hia be me bia wo mabra bu maden ne ho nkro ne ba wo se sa categories no ebi e wo ho no na ebi no so wo ho no mo hu ne se nda bi me de mi hia be ma san se bible my hu se me ye be ma se so boafo enso ebi no ehu eye ne sam na ne nua be yi chese wo no so eye sa situation no e no wo mo hu ne se ye oba de chese wutimi ejina eye wo ho te se be ma ye obi bia ni kwa so be ma ba be hye wo so abaye wo ho nyoma bi ne de keka eye hu na nse entamo de chese ne wra ho no hu eye pa sanse wo hwe nkrofo chese wo matimi aware na aware na timi akoyem na wo mani age wo ma ware mu na chese mema no enchiti wo mo eso na je wo mo wo ma na wo mo ekọ eba obehu na ene chese obema ne ne yire wo mo tu anamo wo mo tu kwan no wo mo koto na chese wo mo ko restaurants no mo ko de keka ye wo mo ji wo mani wo tena se no wo hwe se ni je na ebi no munya no abrabo no hu se da bi wa ka chi wo nyoma bi ehun chese wa tena se aye no ho ne oba be magangari asama chese nyoma ye afana se die what the application letter baba beto abonti and chese wo so nyina do odi tudwa ne se enfo won se be ma wo ye tintin wo ye tietia wo ye kokko wo ye tuntum wo ye chese ye kapopo wo no de the fact se wo ti ase na enkwa ewo wumu enkoa de se de wonsem se de wonsem wada ne nyame bibia ba wo be ye de wo be fa aye ne ye na chese ono so atimi aye mfaso de de aye de amano na wade ne nsem atudwa na ama binum hu ne se ye se ne ni aba no so binum so hu ne se nya de se no wo benya de na koma so na so benye na koma so ada na de na koma pede biara eda na ebusuafo ansa ne bokakoti ni abayi ne nsem wode etu eye edwa na me kan mo ese ocha de herbal center ene so yasema ede edwumedie ebebe so mo ocha de ese yare biara aye kwanko ete eye wo so hunamani ensawansa wa honhomo ede enso na hawo enti hyewa yare ewo so asthma ewo emeche asthma ena ebiem so diabetes enso so etete na hawo ede a phone number ewo screen no eso na ene no enjitwe enkomo na wo yare no obetu ase ede amount woni no ebo eye empo enimpo na ye toa ensem no eso ebusia for man ko tie ni aba no ensem no embra ne ba ebe to aso. Hi guys, like I'm so sad right now because I just came to like a realization these past few days have been so hard for me. Cause like, you know how men say that women have toxic feminism and like you'll get to a certain age and like no one will want to marry you and no one will love you. Like I feel like I've gotten to that point, guys. Like I was so hung on to this feminism thing and I missed out on marriage and on children. And now like I'm at a point in my life where like I'm so bitter. I'm so jealous of people who have marriages because they are so happy and their husbands don't even cheat on them.
And like men are just the best, you know, like right now is when I'm realizing like I can't do without them. And right now I'm like, I don't care like if you are rich or poor, tall, dark, handsome, ugly, me, I don't care, by the way. As long as you're a man and you're breathing, like that's the only qualification I need, because I'm just so desperate for a husband. Like there's a lot of pressure around me, so if you can DM me and propose, I swear I'll behave and I'll marry you immediately. I'll wash your clothes, I'll cook for you, I'll have your children, and I'll be obedient and a submissive wife, because that is what you guys want. I'm no longer a feminist. Yo, abusiafo na said ye nua bayi edene nsem atu edwa eno no na dodo na eka se an abrabo no se wo se wapem wo se se ye huhu kakabensem ne nnuama ni nyina no anyeden amwa eye ono na no na amadodo na eka se ye wo mo eba ebebegina honom ena achese ye feminist o advocate for a man ne chese de keka eye ehono wo bi wo honom a wono ni kunu wo bre ne ho ase edema ne kunu achese obeko no woda form chese de ye na se de wo ye no ho ewo efie de ma ne kunu no enso wo ba eye social media so am no wo ba yesi an na oba enikwa so ma ba emetiti afo ho die so enikwa so ma kunu show so enikwa so yese na won so na so ye ti bon so chese won so wadwen ne se bi emu ehendi no na won so wutie no na won ne se okay de wo kanaba ewom na won so edi eye echem enye bibia wo bi ebeba ba beka ena wo se won so fa eye ehu etu eye ehu anamo na no na binum eka se eye se wa realize se enyoma bi enu wo ho no mo achese wo ba wontimi emfa nchechire embo eye wo bo na nyame so emu anu na nakoma so ade a wo hwehwe no nsa etimi enka na ebusia for me di esie no wutie ye nua bayi se ma wo so futo ben ne nsembe na betimi aka ede afa ho papa ebebetu edwa ewe ni de kwan so ene obo kwan so ewutuma gin eche comment section na like videos na share or other social media platforms as media ene ekia sikapada sene yebesan edi ehia ebi